Let's go. Let's talk brand. Community talks on a mission. Cutie insights. It's community talk. Dobar dan, naši dragi gledaoci i pratioci. Dobar dan. Tako je. Danas smo sa našim, mislim, jako ne znamo koju ćemo po redu da pustimo emisiju, ali danas smo sa našim drugim gostom u našem podcastu i veliko mi je zadovoljstvo da najavim jednog divnog čoveka, jednog divnog kolegu, gospodina Darka Dujića. Dobar dan. Dobar dan, bolje te našli, Darko? Dobrodošli. Šta bih rekao Darku? Darko je prisutan sigurno 20-30 godina na tržištu, u regiji, na celom balkanskom tržištu. Jedan je bio od najzaslužnijih ljudi za otvaranje uopšte Google kancelarije, tako, za Adriatic regiju. Mislim, oni su već odlučili, ali nismo bili prvi koji smo počeli raditi u toj regiji, da. Tako je, a onda do tvoje kompanije, ko VTech. VTech, da, VTech. Sad promijenili, sad je ShopTalk. Ali... ShopTalk, dobro, ShopTalk. I ajde kažem ovde na našem tržištu negde najpoznatiji po brendu je ponude, tako? Točno. Zato smo danas i tu. Tako je. A ja sam napisao, sad ću da pročitam, ovo mi je super naslov, kaže čovek koji vidi sve, e-commerce podaci, Black Friday iluzije i budućnost kupovine. Eto, to nam je tema. Na što je mene podsjetilo na čovjek koji vidi sve, ima onaj film Sobarica s Manhattana, rekao, kaže, onaj čovjek koji vidi sve kamere, kaže, kako mene zoveš, pošto za sve imaš nadimke, kaže, tebe zovem Bog, jer sve vidiš, a i dalje se smeješ. Mene ovo podsjetilo na to, čovjek koji sve vidi, a i dalje se smeje, kao. Super, samo da ne bude previše očekivanja. Nego da to je to. Ne. Tamo nismo. Pa super, ajde onda da otvorimo malo. Ne, da, ja sam u stvari htjela da otvorim danas uopšte temu, zato što je e-commerce, da krenemo od e-commerce-a pa gde nas dalje priča navede, ali vrlo je zanimljivo naše zapravo e-commerce tržište, zato što iz godine u godinu raste jer i dalje ima prostora za rast realno našeg tržišta. Ja sam ovdje gledala neke podatke iz juna ove godine, zapravo polovina ljudi u Srbiji starih od 18 godine bar nešto kupilo online, a čak polovina od tih ljudi redovno kupuje 2 do 3 puta mesečno nešto online, što zaista nije malo. S druge strane imamo neke specifičnosti tržišta poput toga da je i dalje plaćanje pouzećem osnovni način plaćanja, pa se teško nekako često i prati to što se dešava u e-commerce-u. Pa bi ja nekako počela sa pitanjem šta vi sa te vaše strane, gledanje podataka, vidite što mi sa ove strane kao potrošači ili kao neko ko gleda sa strane podatke ne vidimo, da je neka specifičnost tržišta. Ja bih prvo možda rekao o tome, e-commerce raste, mislim, normalno da raste, zato što mi trebamo pričati o trgovini. I to ide samo u promjenu nekih kanala koje su više digitalizovane, iako je u Srbiji sad, ne znam, 4-5% tog kanala, a u prosjeku u svetu 20, znači mi imamo mogućnost da to odradimo. Još mnogo, da. Još mnogo, tako da taj potencijal je frekvencija, kategorije koje se otvaraju. Recimo, prošle godine je Temu, kad je došao, doveo još nekoliko desetka hiljada ljudi koji su počeli kupovati. Tako da, poverenje... Tržište može da se zafalite. Da. Mislim, sigurno je da iskustvo plaćanja na tomu je drugačije zbog toga što nemaš pouzeća i to da si obavio neki nakup i vidiš da to uistinu to radi. Tako da to je to. Ali ono što vidim, Srbija se razvija u posljednjih 5 godina veoma aktivno sa nekim glavnim akterima, između kojih je isto je ponuda. U smislu toga da ljudi znaju veoma jednostavno, naročito sad sa mobilnim telefonima, veoma jednostavno pronaći dobre opcije za potrebe koje imaju u sad već bezbroj kategorija. Mislim, to se veoma jednostavno vidi kako je fashion prešao u online. Pa sad sam kada kažem, realno kad gledamo podatke, obuća, odeća i bela tehnika su 3 kategorije koje se najviše u Srbiji kupuju online. To je dobro pitanje. Audio, video, kompjuteri. Dobro, da to sve pod tehniku, da. Ali, mislim, tehnika, do it yourself se razvija još više. Beauty se razvija još više, lepota i zdravlje. Tako da svi igrači polako ulaze, to što možemo pogledati recimo u centralnoj istočnoj Evropi, to ide kategoriju po kategoriju. Znači, ja sam deo svog budžeta zapravo počeo
kupio sam prvo iskustvo, ok, može imao na Temu ili imao sam prvo iskustvo, kupio sam neki televizor ili neki kućni aparat i nešto. Onda vidim, ok, to stvarno stiže, to je to, sve ok. Onda ja idem novu kategoriju kupim. Kupim neku obuću ili nešto od međunarodnih, mislim, svi ovi veliki od H&M-a do Zare, svi imaju ono sređeno iskustvo. Sad dolazi Shein, mislim, još uvijek je AliExpress koji je jedan od najjačih zapravo, a ga mi ne vidimo u Srbiji za razliku od, recimo, u Sloveniji Amazona, od globalnih marketplace-ova. Tako da ljudi uče, imaju sve dostupno, 5G omogućava to stvar da se digitalizuje i to će biti, to je trend, nema druge. Mislim da je u stvari Temu tu pomogao zato što su ljudi krenuli sa trošenjem malih suma, pa kao i ako ne stigne, nema veze, platio si nešto 1000 dinara, nije strašno, ili 500 dinara, rizik je mali, realno koji su preuzimali, nije isto kao kad kupiš televizor pa nešto nije u redu, tako da mislim da u stvari tu taj prelomni trenutak bio da su ljudi mogli da probaju na nečem malom, da testiraju i videli da je to sve okej. Pazi, ono što smo mi pričali, odnos je navikao potrošača na velike benefite, na vrhunsku gamifikaciju i da imaju mnogo popusta i da dobiju mnogo, kako se zove, od platforme. Ali nije to ovdje samo Temu, Temu ima veoma specifične kategorije. Treba se isto zahvaliti, pre 5 godina bio je kaos na deliveriju. Sad su to neke velike kompanije sredino puno bolji način, tako da i taj deo logistike, to su sve fulfillmenta, se sve sredilo. Sad ima pudo pointove, možeš preuzimati taj convenience u nekom smislu, možeš preuzimati pakete na pumpama i na paketomatima. To je sva tehnologija koja je omogućavala da je to bliže potrošaču, bliže korisno. I kad su zatvarali Beograd i nemaš mogućnosti dostave, sve to omogućava tu priručnost koju zapravo korisnik želi i sad može dobiti. Ali jeste, čini mi se da nismo sa Vladom stigli da to prokomentarišemo, ali mislim da između ostalog stvar sa e-komercom u Srbiji koje je i dalje problem jeste ta dostava koja prvo postaje sve skuplja i skuplja, a nekako su se ljudi, imate sad puno retailera koji daju besplatnu dostavu i negde kad jedan retailer nešto da, onda ljudi to očekuju od svih ostalih. U stvari je tu između ostalog, ja mislim, problem i drugo što imamo i dalje marketplace-ove koji dostavu vrše 15 dana, 20 dana kasnije. Mislim da je Temu i tu pomogao da ljudi budu malo strpljivi, jer mi se čini da u jednom trenutku smo došli do dostava za pola sata, imali smo preko Volta, Glova i ljudi su se prosto navikli na... Druga industrija. Taj quick commerce je potpuno druga industrija. Jeste, ali to za potrošače, to je njihovo očekivanje, ja mislim, koje onda oni ne razmišljaju baš kao ovo je ono. Ja mislim da nije pitanje očekivanja da ja to želim pola sata u jednom danu, 24 sata. Ono što je važno je, ako se obećao da će to doći za 3 dana, da će to doći za 3 dana. Ono što je bilo u Srbiji prije nekoliko godina, ne znam toliko koliko je što, ali se sigurno unaprijedilo je, obećao si da će doći za 7 dana, a nije došlo za 14 dana, pitao si za 3 nedelje. To je rizik, to je nepouzdanje. Mislim, ako si ti naručio, recimo, krajem novembra nešto, a nisi dobio poklone za novu godinu, to je problem. Jer u nekom momentu je to kaos. I to je što je radilo dosta vremena štetu. Da. A reci mi, što se tiče samih potrošača, da li su potrošači, ono što vi vidite sa strane podataka, zaista lojalni jednom brendu ili samo ih isključivo, ne znam, zanima najniža cena? Mislim, šta podaci govore? Mislim, jedna stvar je, potrošači su lojalni samim sebi. To da su lojalni samim sebi znači da imaju svoje taktike kupovine u kojem je cena uvek jedan od glavnih stvari. I ako imaju mogućnost usporediti, on će to napraviti. Ko je bio glup da to ne napravi? Ako ima tu mogućnost. Ja ne znam, ako vam kao... Ovo što ste vam omogućili tu mogućnost da možemo da uporedimo cene. Ne znamo kao pišeš na papiriću sa sajta na sajt. Ali ako idemo 30 godina, nije bilo web shopova, nije bilo ništa. Htio si kupiti veš mašinu. Šta si imao? Imao si 3 velika dućana gde si se vozi autom od jednog do drugog do trećeg. Svaki od tih ima u asortimanu možda nekih 10-ak proizvoda.
onda je imao prodavca koji zapravo imao svoj interes, dao ti je dobar savjet, a imao svoj interes, to što je imao to na zalihi ili zna kolika je marža, pa evo, to je super produkt. A ti si rekao da i dobio sam stvarno odličnu stvar, to što je taj prodavac rekao kao savjet, da, to je dobro. Onda si otišao drugo, trećeg, to je cijelo posle podne i to je bilo vreme. Danas, zbog tehnologije, ti to možeš obaviti u 5 minuta bez nijednog utjecaja nekog interesa. Onda ideš dalje, uzimaš još dodatnih 15-20 minuta, pogledaš neke recenzije i možeš na objektivan način doći do toga. Tako da, to je digitalizacija što je napravila. I ta transparentnost, ili su tu cene, ili su tu garancije, ili su tu dostave i sve te stvari, to je omogućio tehnologija i ti sad trebaš raditi trgovinu u tom okruženju. I sad to radi, onda je problem, zato što ako ti skrivaš cene, znači nekakva je tvoja cenovna politika čudna. I to je slučaj, mislim, slične stvari kao ponuda su recimo Idealu da je deo Axel Springer grupe najveći u Njemačkoj, to je isti model. Veoma slično. CNEO kompanija, CNEO Polska, zapravo to je ista kompanija kao Allegro, najveći marketplace u severno-istočnoj Europi. Tako da, to su Akače u Turskoj ili ne znam šta, Trovapreci u Italiji, Idealo Španjolska. Mislim, to su sve stvari. Price Runner koji je deo Klarne, Fintecha. To su sve stvari koje su ključne. I iz tih podataka nakon toga, ako ti možeš vidjeti ko kupuje, šta kupuje, koje cene kupuje, koji brendovi idu prema gore. Recimo, mi smo radili neku analizu recimo za Black Friday. Odlično, sad su htjeli na to da se vrati. Gledali smo, ako je bio brand sa najvećim udjelom, koliko je rastao month over month, oktobar, novembar, i koliko je kategorija rasla i koliko je između top 5 brendova koji je bio pobjednik. I zapravo, samo u jednoj kategoriji, mislim da smo ih gledali na 8-9, je onaj koji je bio najveći i investirao u Black Friday, da je bio iznad prosjeka kategorije rasta. Sve ostalo su bili oni drugi, treći, četvrti brand koji su odradili možda dobre kampanje, prave promocije, imali prave retail partnere s kojim su u najvećoj sezoni u festivalu kupovine zapravo odradili glavni deo prihoda. To je veoma zanimljivo, tu možeš unutra direktno pogledati. Odlično, pošto smo htjeli da to možda se... Da, meni tu, mislim, Black Friday, da li je to, mislim, zaista praznik popusta, da li je to ili je to stvarno iluzija, mislim, sa strane podataka. Meni rikar, da čisto je rakira, znaš, mislim, sa strane podataka, to mene zanima, znaš. Sve. Radio sam za trgovca, u trgovini sam radio i u jednom dijelu moje karijere savjetovali smo gotovo svim trgovcima recimo u Sloveniji. Fact-based consulting, research i sve te stvari sa strane GFK, a onda sam radio još u Mercatu u vreme kad je to bilo sve zemlje, 8 zemalja. Promocije su zapravo neke koje su prave, koje bi trebali dovući. Promocije su čišćenje lagera, promocije su fejkovane sa malo cena gore, malo cena dole i to sve možeš, a sad i kao potrošač možeš to sve vidjeti. Ima samo jednu malu funkcionalnost na ponudi. Price, cijenu kako se u posljednjih 12 mjeseci kako je bila najniža cena. To mi se sviđa. Ne pričam o trgovcu, nego na tržištu. Ono što je veoma važno je, mi ne želimo da trgovci idu na najnižu cenu, to je prva stvar. I druga stvar je, više od 50% klikova ne ide na artikal koji ima najnižu cenu. Na šta ide? Na drugu, treću, četvrtu, petu, šestu poziciju. Zavisi od brenda, zavisi od poverenja u trgovca. Sad koliko igra tu trgovac, koliko brand sam tog proizvoda, koliko cena. Mislim, to neka... Kučišćin. Magična formula. Super bi bilo da znamo tu magičnu formulu, ali prije 5-6 godina sa ekonomskom fakultetom u Ljubljani radili smo jedno istraživanje i pitali smo sve koji su kliknuli na broj 2, ne u Srbiji nego u Sloveniji, a šta je bilo? I onda smo došli do toga da snaga brenda omogućava tamo između 2 i 3% više cene. Aha. A druga stvar je da snaga pozicije kao specijalista u kategoriji omogućava i do 10% višu cenu. Wow.
Ovo je dobar. Ovo je baš dobro, da. To, kad ti gledaš, uvijek me zanima pricing, price strategy, category management i sve te stvari me zanima i ovo je virtualni category management u real life-u i u real time-u. I ti možeš to cijelo vrijeme gledati unutra i ovo su stvarno zanimljive. Ajde, ispozicioniraj se kao specijalista za kompjuter, ispozicioniraj se kao specijalista i napravi transparentno znanje o tome šta ti je najbolje da ti uzimaš za svoje potrebe. Ako ćeš ti to napraviti, ti ne trebaš biti najjeftiniji. Ne trebaš raditi sa maržom 3%. Kao neki damperi misle da rade trgovinu. Ne rade trgovinu. Damperi ne mogu preživjeti. Evo sad ću reći zbog toga što postoji Google, Meta, TikTok. Mislim, sve trebaš platiti da dobiješ trafik. Trebaš platiti da pokušavaš napraviti SEO. Damperi neće proživjeti. Zato što nemaš marže, ti trebaš imati maržu. I potrošači treba znati da plaća se i servis. Taj servis da neko ima zalihu ili da ima neki sistem, neku platformu, to su ljudi za toga. Ta marža je korektna, fair u tom dijelu i to je to. Jel kontra tvojeg pitanja, baš da pitamo i Darka, da li sada kako pada kupovna moć potrošači kad su ove, da kažemo, financijske krize, da li onda akcije traje duže? Mi smo negde zaključili... Da, to se vidjelo recimo u Back to Schoolu kad se sad gleda retroaktivno, da su zapravo produžile akcije da bi dozvoljavali ljudima da seckaju te kupovine da bi lakše mogli da plate. Mislim, mi u Srbiji nemamo, recimo tu u Americi dosta rastao način plaćanja na sajtu da razbijete na rate, to sad polako preko banaka ovdje imamo, ali nismo imali. Kartica se može sad. Da, ali nemaju ti sistemi drugi osim preko određenih kartica. Da li u stvari je to jedna od strategija zapravo da damo potrošačima vremena? Ja nisam nikad gledao na takav način. Da bi to produžavao, da bi potrošači, ja mislim da su uslovi preko financiranja sa nekom karticom Visa, Mastercard, sa bankom koje možeš to staviti na rate, ali zapravo jedan novi nivo razvoja e-commerce-a recimo u Europi došao je sa buy now pay later varijantom. Što imaš, prvo stvar je da prvo imaš povjerenje da ćeš prvo dobiti, vidjeti da ćeš dobiti štatika i plaćat ćeš nakon toga što si dobio, to znači isto kao iskustvo u fizičkoj trgovini. A druga stvar je da to sve otišlo na to da možeš to kasnije napraviti na 3 rate, 6 rata i na takav način raspodijeliti svoj budžet. Sad taj consumer lending koji u nekom smislu, digitalnom smislu se stvarno razvio i postoji jedan fintech koji zapravo dolazi iz Srbije, ali je napravio u regiji dobar iskorak, recimo LinkPay, koji je jedan od tehnički najboljih varijanta kako raditi consumer lending u smislu e-commerce-a i fizičke potrošnje trgovinama da dolazi do 48 rata. To su veoma zanimljivi način na koji način radiš mogućnost ljudima da u trenutku kupovine se odluče u 5 do 10 minuta da se srede taj deo financiranja. Zbog toga što kad imaš te čovjeka u korpi ili kad imaš čovjeka u trgovini, mu trebaš to rešiti. Jer to je njegov problem. I ta rješenja su već isto sa digitalizacijom postala neka normalna stvar. I polako to dolazi isto u sve. A što su, mene tu uvijek zanimalo, ti koji su najbolji igrači recimo na e-ponudi, top prodaci, šta im je zajedničko ako isključimo cenu? Prvo što je, grade brand. Brand. To je to. Ok, postoji nekoliko igrača koji su regijski playeri. Dolaze iz jednog dijela Srbije koji nije Beograd. Sa e-ponudom dobiju e-commerceom, dobiju dodatan reach po Srbiji i to je to. I zapravo neki takvi primjeri su neki fizički trgovci koji imaju, 5-10 trgovina u jednoj regiji Srbije i imaju taj reach tamo sa fizičkim trgovinama i onda na taj način mogu oni sad pokrivati još cijelu Srbiju u tom smislu. Tako da svaki ko radi prvo na brendu, druga stvar je da kad dobije naše potrošače koji dolaze tamo, zapravo razlika između marketplace-ova i nas je to da su oni marketplace bez korpe, a šta to znači? Da mi našim trgovcima dovedemo potrošača na njegov produkt page i taj potrošač je njegov zbog toga što ga oni servisiraju. Oni znaju njegovo ime, oni znaju njegovu adresu, oni znaju njegov email. A kad ti to radiš na marketplace-u, je marketplace koji zna, a ne nas. Ona je zna. I to je jedna stvar koja je stvarno... Da. Ali da, zapravo u stvari to pokazuje da je samo pola puta vaše, a drugu polovinu mora retailer da obavi kako treba i da i taj customer experience kad ga dovedete na sajt već, da njemu dalje iskustvo tamo bude
jednako dobro. Pa, zapravo, ako retailer odlično odradi svoje iskustvo, mi smo jedan zapravo najjeftinijih kanala. Ali mora i onda odradi dobro svoj deo. Svako treba da odradi svoj deo. Mislim, ako si ti trgovac, to ti je suština, core business. Da li kad te... Nerado, ti nažalost pričali smo baš sajtom, da mnogi ih izgube tu na sajtu jer ljudima onda nije jasno kako, šta, plaćanje, rate, loyalty, dostava. Mnogo je to stvari koje onda dalje zbunjuju potrošača i... To je umjetnost. Da. Jeste. Ali meni tu dovodi pitanje to takmičenje tokom sezone. Sad koliko oni učestvuju, na primjer, uđem sada kad ja potražujem neki proizvod, sad uđem na e-ponudu i onda gledam jedan period, bukvalno imam osjećaj kao da je prestiž između brendova, to jest retail kompanija, da se takmiče ko će biti na prvoj poziciji. U jednom periodu, sad nebitno da li je to Ananas, Gigatron ili ovi drugi brendovi, samo vidim trenutku kako žele da drže tu lidersku poziciju broj 1, ne pulodi sa cenom i sa tim. Čisto da. Ja mislim da je to iluzija. Iz vaših podataka. Nije to tačno zbog toga što mi pratimo i trgovce koliko imaju pozicije broj 1, broj 2, broj 3. Točno znamo i mogu pratiti i koliko ima između top 10 najprodavanijih produkta u kategoriji koliko imaju pozicija. Suština pricinga u retailu sa asortimanima nekoliko hiljada ili desetka hiljada produkta je da imaš samo na određenim produktima koji su magneti, mislim, neku kompetitivnu cenu gdje se odrekneš marže u nekom momentu i nakon toga dugoročno komuniciraš i pokažeš da je tvoj servis zapravo odličan i da ćeš dobiti dostavu, da ćeš imati garanciju, da će ti obezbediti korisničku podršku i sve te stvari. Tako da, nijedan trgovac nije proživio da imao na svim produktima najnižu cenu. Ne možeš, to nema matematike iza toga. Nema matematike. Osim ako ide direct to consumer, i u tom smislu direct to consumer znači da se ti proizvodiš taj produkt, imaš svoj direktan kanal, tamo možeš imati uvijek najbolju cenu zbog toga što ti u tom momentu si savladao kanale koje želiš, koje im dodaješ. Recimo na neki način hteo 2017. 2018. zatvoriti da nema produkta na nijednom marketplaceu. I sve odraditi kroz svoj direktan kanal, kroz puše nekih produkta, kroz aplikaciju. Došao na aplikaciju nekoliko stotina milijuna ljudi, ali u nekom momentu nije mogao zatvoriti na Amazonu ostale prodavce koji su loše. Recimo, u luksuznom dijelu beauty sa top markama nisu želi da prodaju parfeme koje su skupi preko online, to je u 2015, 2016 bilo zabranili su svima koji nemaju fizičke trgovine da bi bilo što prodali na online. Šta se desilo? Izrastao je Notino. Ne znam da ga znate, ali Notino je jedan najvećih beauty platforma koja radi, mislim da više od 16 milijardi eura, zbog toga što je pronašao, produkti uvek pronađu način da dođu do prodaje. Sjajan primjer Notina, radili smo mi sa njima, smo sarađivali, tako da je to jedan ogroman brend i uopšte cijela ta koncepcija je napravila promjenu na tržištu, zato se toliko i drže dobro. Šta, na primjer, što se tiče, ajde da kažem malo da uporedimo čisto i zbog naših pratioca sad, koliko su, da li razlike više postoje uopšte na našem ovom regionalnom tržištu? Da li postoje neka, da kažemo, odstupanja i u dostupnosti i u navikama i meni se čini nekako da smo sad došli u jednu ravnu liniju, da je prilično sve slično. Osim što i nemamo Amazon. Dobro, ne, naravno sad nemamo Amazon. Ali... Recimo, jedna stvar koja je malo drugačija je da od svetskih platformi, recimo Slovenija malo više Amazon, a Bosna, Srbija malo više AliExpress. Temu je ušao svugdje na velika vrata sa ludim investicijama. Druga stvar je, Hrvatska i Slovenija su otvorene u Europsku uniju, znači tamo možeš kupovati od polskih, čeških, mađarskih trgovca, njemačkih, austrijskih, svi dolaze i svi, tamo je konkurencija posve drugačija. I zamislite da bi se, Srbija otvorila... Bilo bi baš teško da... Desetki hiljada trgovca iz Polske, Mađarske, Češke, odmah su tu sa svojim uslovima, bez problema. Da, to bi napravio veliki... To bi bio kaos. Da. Tako da to. Ali prošle godine sam bio na jednoj strateškoj konferenciji od trgovinske organizacije Slovenije i pripremao sam jedan pregled cena, jer mi mislim da imamo na platformama ShopTalk Slovenija, Hrvatska i e-ponuda, mislim da se prekriva oko 150.000 produkta. Otišao sam u kategorije, zato što je zanimljivo.
kupujete premium televizore, najjeftiniji su u Sloveniji, a najskuplji su u Srbiji. Ako kupite entry level televizore, najjeftiniji su u Srbiji, a najskuplji u Sloveniji. To je veoma zanimljivo i to je zapravo i do 10% niža cena premium televizora u Sloveniji nego u Srbiji. To se vidi kolika je cenovna osjetljivost u nekom tržištu. Određene kategorije televizor je baš u Srbiji. Da. Iako sad sam pre novembra, gume su isto u Sloveniji jeftinije. Onda pričali si, zimske gume, s jednom osobom iz Hrvatske. Pa mi idemo u Brežice i kupujemo, menjamo gume, tako da Hrvati dolaze tamo menjaju gume. Odličan savez za Simbusata. Ali kažu, kako je rekao, meni je super bilo kad smo bili na konferenciji i kad je rekao Carević je pričao o tome kako je napravio robota srpskog potrošača na e-commerce. Aha. Kaže, to je, ne znam da si čula to, nisi čula? Nisam. Kaže, to je mešavina, samo kaže, uzmeš poljskog kupca i kaže, uzmeš turskog kupca i mešavina, kaže, poljskog i turskog kupca, kaže, dobiješ srpskog kupca, da. I meni to bilo nevjerovatno, razmišljao sam, a kažem, i onda radeći sa Poljacima, mislim, oni su Poljaci su, ja nisam upoznao, vjerovatno si imao iskustva, ali nisam upoznao u Evropi naciju i saradnike da oni su toliko pricing oriented nacija, toliko vole da prođu jeftino. Ja sam mislio da mi volimo da prođemo jeftino. Samo kažem, više od nas. Ne, možda zamisliti to. Znači, Poljaci su bukvalno nacija koja toliko voli jeftino da prođe da to nisam vidio. Znači, to je cenkanje, neverovatno. Ja ću vam dati jedan drugi primjer, baš to mi izdajem smislu. U Sloveniji je uvek Slovenija je poznata po tome da razvilo se puno e-commerce sajtova koji su željeli i bili uspešni u nekim nišama po celoj Evropi. I Sveti Gral je biti uspešan u poslu. Zato što su svi znali da će polomiti zube ako dolaze u poslu. I onda kako bi ti pronašao da će biti to, Polska. A zanimljivo, tamo ih toliko trgovca. Vjerovatno, da. I uopšte generalno proizvodnja kako je, nebitno da li je elektronik ili food, ali to je za poseban... Ne, da, to je Poljska mi je sad. Skroz zanimljivo, ali sa neke strane mi koji smo imali tuticaj, mislim sa Allegrom, isto je mislim da bi Allegro dosta tome doprineo, pošto, na primjer, koliko je sada, to sam htio da vas pitam, da te pitam, izvini, koliko sad utiču kada oni sad se naviknu trgovci da rade sa tim marketplace-ovima. Sad imao sam dosta primjera da mi se jave klijenti koji plaćaju ogromne marže, zadovoljni su sa prometom koji ide preko marketplace-a, ali dođu u moment kada misle da su im pare zarobljene i kako bi trebali sada samostalno da izađu sa svojim e-commerce-om i da probaju da to nekako nadomeste. Znaš, ili ti kad uđeš u taj sistem marketplace-a, pogotovo ako je pitanje malo pre si spomenuo, mogu se nadovežati tipa neka, ajde kažemo, niša kao što je beauty, kozmetik i tako dalje. I sad ti si ušao u kantu, dao si marže, to se prodaje po nekoj inerciji, ali ti u jednom trenutku poželiš da to malo proširiš, da napraviš neki veći kroz svoj neki kanal. I šta sad, na primjer, u tom slučaju, šta rade ove e-commerci koji su, na primjer, nakačeni na neke od ovih velikih marketplace? Ili imaš neke iskustva? U svetu su poznati Amazon selleri ili Amazon reselleri. To je neki biznis model u kojem dobit ću produkt, reselat ću ga na Amazonu i to je to. Ako je to tvoj biznis model, onda upotrebi market. Yes. Ako si ti proizvođač i želiš preko marketplace-a, neka bude to jedan od kanala. U finansijskom sustavu imaju veoma dobar izraz hedging. To znači, nemoj sve stavljati u taj kanal, jer taj kanal će kontrolirati cijelu tvoju prodaju. To ne smiješ nikakav raditi. Što znači, ako ti želiš imati brand, i to trebaš uraditi i paralelne kanale. Bilo veoma zanimljivo, opet sam sa nekim konzultantima španjolske za retail bio kod jednog velikog igrača u Rumunjskoj. I oni su rekli, gledaj, mi imamo odlične kanale iz Kine, super kanale. Mi dolazimo sa novim produktima, ali Emak u 3 nedelje dolazi sa svoj first party produktom unutra. I oni kad trebaju imati, trebaju ga staviti, ali marketplace zna šta ide, zna šta su vineri. Ja naročito ako to nije third party marketplace, to znači da samo ima trgovce i ne radi first party, znači ne radi svoje, to je ok. Ako je first party i third party, a marketplace ima sve podatke o tome šta se prodaje. Odmah znaš li u trendu, šta je to. Imaš, recimo, Allegro je u momentu kad je došao Temu odradio specijalnu ekipu Temu category management, koji su cijelo vrijeme pratili što se prodaje na Temu i odmah su stavljali gore nove produkte i snabdjevanje iz Kine direktno. To je
to je sad umjetnost biznisa, supply chaina, brzine, pozicioniranja, upravljanja marže u tom dijelu. Tako da to je zahtjevno. To nije samo da dolaziš, imam produkt, bacit ću ga gore i pronaći ću na e-ponudi koja je najniža cena i postavit ću ga, ne znam, 30 centi ili 30 dinara. Ne, to nije to. To nije retail. Da, što vas ponovno vraća na priču o snazi brenda. Ako se vratim na tvoje pitanje, ako želiš biti trgovac, onda razmišljaj o tome da si multi-channel u digital. Ako želiš biti marketplace reseller, onda budi marketplace reseller i znaj da će u nekom momentu uvijek ćeš trebati primiti sve usluge koje ti taj marketplace nudi. Oni se menjaju. Nikad nisu isti. Pa mislim, ne kontrolišeš proces. Pogotovo meni je žao ljudi koji nisu radili nikad u retailu, znaš, i onda oni misle da će dobiti određene marže, da će to zauvek da bude tako, znaš, i jako je teško, pogotovo neko ko nije imao iskustvo pre neke offline trgovine, pa onda uđe online i jako mu je teško. Jer se uslovi se menjaju, cena nabavke, sad da ne ulazim, ali dosta stvari se promeni. Gledaj, recimo da si snabdjevač IKEA. IKEA zna točno po koliko će prodavati, ti trebaš tu proizvodnju po tim nabavnim cenama. Ako u nekom momentu negdje na istoj kvaliteti, možda malo bolju kvalitetu, malo nižu cenu, možeš u jednom momentu ostati bez cijele proizvodnje koje si ti Organizovao za njih. I to je normalan biznis. Mislim, ja nisam, marketplace su super, ali po pameti. Ne znam, hoćemo li još kratko da pređemo za kraj? Da, možemo. Savjet da sad dođem na ponudu. U liste sam na ponudu, sigurno ćeš rezultate odmah. To isto se viđa. Mislim, šta mogu reći? Mislim, ja vjerujem u tome da taj poslovni model pozitivan za korisnike, za potrošače, a i za partnere. Pa sad da kažem, nismo se uopšte osvrnuli na to koliko sami brendovi mogu da imaju uz pomoć podataka koje vi kao e-commerce sajt imate, kakve sve podatke možete, evo i sad što ste pomenuli za Black Friday i tako dalje, koje oni zaista mogu, ako su pametni, dobro da iskoriste. Mislim, veoma jednostavna stvar. 2,5 milijuna različitih korisnika svaki mjesec pusti informaciju o tome šta traže, koliko traže, po kojim cenama, o kojim brendovima, šta preferiraju sve te informacije. Ako ti to želiš unaprediti, ako hoćeš tih informacija nešto napraviti, 100%. Druga stvar je, korisnik je tvoj, ti znači ti imaš kontakt od njega i to je ključna stvar. Treća stvar je, ako si dobro odradio završavanje korpe, checkout i sve stvari, imaš ti konverziju koja se ne može Google doći do te konverzije koju imaš konverziju s našeg sajta. Ja, mene posjetio za kraj, sad sam se setio da je super. Ja se sećam tvoje prezentacije kad smo bili zajedno na World e-commerce u Istanbulu, u Turskoj. I sećam se da si tada pričao na prezentaciji, čini mi se za Philips je bio neki proizvod. Ne znam da li se sećaš. Da. To bi volio da ispričaš. Imamo i to zapak. Evo, možem. O pomoću jedne prijateljice, Marijana Janić-Monak, ona me je poslala 2017-2018 jedan veoma zanimljiv članak, akademski članak, o tome kako su odradili u Njemačkoj usporedbu podataka iz Ideala.de, podataka od Google Searcha i Amazon Searcha. I u tome su dokazali da je korelacija između podataka iz Idealo.de sa prodajom od GFK podataka najbolja iz price comparison ili comparison shopping portala. Bolje od Amazona ili bolje od Googlea kao prediction model. Onda su mi otišli i odradili to u Sloveniji. Korelacija na nivou brenda u kategoriji bila 99% sa cross-channel prodajom. Znači, mi znamo šta se kupuje danas. To je fora. Nemaš ni jedne druge stvari. Mi znamo šta se kupuje danas. Jesmo se vratili na ono biti ne, kao po... I zato sam dobar sa naslov napravio. Imaš neke prediktivne modele, ali to se može na takav način ustanoviti. A onda znaš i gde, kod kojeg brenda, kod kojeg trgovca, da li taj omnichannel da je pure player, jer pure playeri imaju još višu konverziju nego omnichannel trgovci, zbog toga što dolazi online to store efekt, onda znaš po kojoj ceni. Ako imaš unutra, ako staviš samo model unutra svoju nabavnu cenu, neto nabavnu cenu, onda vidiš gdje i koliko imaš cenovnu osjetljivost i možeš veoma dobro operirati i utjecati i na percepciju vrednosti tvojeg asortimana i percepciju konkurentnosti tvojeg asortimana sa ovakvim modelom.
Wow, samo ću reći wow. Stvarno. Darko, hvala ti puno, nadam se da ćemo se vidjeti još koji put, molim te. Da. Ovo je kod nas tako koncipirano da je više priča, da tu pričamo zajedno, da uvek obrađujemo teme, tako da uvek ako budeš imao nešto zanimljivo, novo, ne znam, nešto sa konferencije, da nam dođeš u goste pa da pričamo na tu temu, tako da. Da ću doći uvek, zbog što mi je to toliko interesantno, to je toliko zanimljiva oblast vertikala, toliko dinamička da super je on. Pričali smo o Christmasu, tako bit će zanimljivo posle. Eto, treba će nam jedna epizoda, da, radit ćemo specijala za novu godinu, pošto će to da bude neaktivni period za kupovinu, tako da. Da vidimo šta se Po našim podacima, postoje taktike, crni novembar, postoje taktike Black Friday, postoji fake taktike, dignemo cenu krajem oktobra, spustimo cenu kasnije, ali u više kategorija, molim, ne čekat i kupovati nakon 15. Jer u više kategorija cene idu gore. Tako da kupujete petak. Evo ga. Hvala ti puno. Kukujte pre 15. Hvala još jednom što si bio sa nama. Hvala, bilo mi zadovoljstvo. Hvala vam. Eto, super. To je to. Let's go. Let's talk brand. Community talks on a mission. Cue the insights. It's community talk.